शुरू कर सकते। स्क्रीन से चले गए। 1 minute, Prabhuji. I don't know, suddenly. Yes. 20.9. We are learning Srimad Bhagavatam important verses. We are in the 11th canto. Today we will learn from 11.20.9. All of you repeat after me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Chapter 20 is about pure devotional service, which surpasses knowledge and detachment. Let us commence with 11.20.9. Repeat after me. Tavat karmani kurvita na nirvidyeta yavata matkatha Shravana Adau Va Shraddha Yavat Na Jayate. Let us see the translation. As long as one is not satiated by fruitive activity and has not awakened his taste for devotional service by Shravanam Kirtanam Vishnoho, one has to act according to the regulative principles of the Vedic injunctions. Let us learn line by line. Tavat karmani kurvita na nirvidyeta yavata mat katha shravanadavva Shraddha yavan na jayate. Two lines. Tavat karmani kurvita na nirvidyeta yavata. Mat katha shravanadavva Shraddha yavan na jayate. Pura shlok. Tavat karmani kurvita na nirvidyeta yavata mat katha shravanadavva Shraddha yavan na jayate. Tavat karmani Let us learn in the tune. Tavat karmani kurvita Tavat karmani kurvita na nirvidyeta yavata na nirvidyeta yavata
मत्कथा श्रवणादौ वा कथा श्रवणादौ मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धायावन्न जायते श्रद्धायावन्न जायते श्रद्धायावन्न जायते दो लाइन तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता तावत् कर्माणि कुर्वीत तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता तावत् कर्माणि कुर्वीत निर्विद्येत यावता मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धायावन्न जायते मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धायावन्न जायते मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धायावन्न जायते मत्कथा नेक्स्ट वर्स पूरा श्लोक होना है ना सॉरी तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धायावन्न जायते तावत् कर्माणि कुर्वीत निर्विद्येत यावता वन मोर टाइम तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धायावन्न जायते तावत् कर्माणि कुर्वीत निर्विद्येत यावता श्रद्धायावन्न जायते अगला श्लोक 11.20.17 नृदेहं आद्यं सुलभं सुदुर्लभं लवं सुकल्पं गुरु कर्णधारं मया अनुकूलेन नभस्वता ईरितं पुमान् भव अब्धिं न तरेत् सः आत्मः. Let us see the meaning. The human body, which can award all benefit in life, is automatically obtained by the laws of nature, although it is a very rare achievement. This human body can be compared to a perfectly constructed boat having the spiritual master as the captain and the instructions of the personality of Godhead as favorable winds impelling it on its course.
Considering all these advantages, a human being who does not utilize his human life to cross the ocean of material existence must be considered the killer of his own soul. Hare Krishna. Let us learn line by line in the prose mode first. Nrideham Adyam Sulabham Sudurlabham. Nrideham Adyam Sulabham Durlabham. Durlabham. Nrideham Adyam Sulabham Sudurlabham. Nrideham Adyam Sulabham Durlabham. Plavam Sukalpam Guru Karnadharam. Plavam Guru Karnadharam. Plavam Sukalpam Guru Karnadharam. Plavam Sukalpam Karnadharam. Mayanukulena Nabhasvateritam. Mayanukulena Nabhasvateritam. Mayanukulena Nabhasvateritam. Mayanukulena Nabhasvateritam. Puman Bhavabdi na taret sa atmaha. Puman Puman Bhavabdim na taret sa atmaha. Bhavabdim Natare Atmaha. दो लाइन. नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम. Nirdehem Adyam Sulabham Sudurlabham Plavam Sukalpam Guru Karnadharam. मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः. Mayanukulena Nabhasvateritam Manavabhavim na tarit Atmaha. पूरा श्लोक. नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः. Nridehamadyam sulabham Sudurbam Sukalpam Karnadharam. Anukulena Nabhasvateritam. Plavam Manavabhavim Atmaha. Let us learn line by line. Nridehamadyam sulabham sudurlabham. Nridehamadyam Sudurlabham. Nridehamadyam sulabham sudurlabham. Nridehamadyam Sulabham Sudurlabham Plavam sukalpam guru karnadharam. Sukalpam Guru Karnadharam. Plavam sukalpam guru karnadharam. Plavam Sukalpam Guru Karnadharam. Mayanukulena nabhasvateritam
मयानुकूलेन न भस्वतेरितं मयानुकूलेन नभस्वतेरितम् मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः दो लाइन नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम् सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम् नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम् नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम् मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः मयानुकूलेन नभस्वतेरितं भवाब्धिं न तरेत् मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः पूरा श्लोक नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम् मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः हृदेहमाद्यं सुलभं दुर्लभं सुकल्पं गुरुकामधारम् मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः One more time. नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम् मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः हृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं प्लवं सुकल्पं सुकल्पं गुरुकर्णधारम् गुरुकर्णधारम् मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं तरेत् स आत्मः One more time. नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम् मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः हृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं दुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम् गुरुकर्णधारम् नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं तरेत् आत्मः आज का श्लोक दोनों एक बार मैं पारायण करता हूँ, आप सिर्फ सुनना। 11.20.9 तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता
मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते। नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम् मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः। All of you repeat after me. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Hare Hare Rama Hare Rama 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 Rama, Hare Hare. Rama